Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph! I rally top shot at them presenting CIM present. Ya don't know. Boom, boom, boom. Umesahau ulipotoka, ujui unapokwenda, ukapata kiburi kuona mimi nakupenda. DJ hala hala hala. What's up, ladies and gentlemen? Wagwan! It's been wild kabisa yani hari haciyemo igihe n'ubwa mbere naza gukorera hano kan Kigali habereye Gens. Yani narimba kumbuye, ndabizi namwe mwari muyakumbuye, Simuyakumbuye? Oya nubundi n'ubwa nyuma ngiye kuyavuga. Cause amaze kwafekta abantu banje bose banyegereye abavandimwe iki. Sister wanje mu minsi ishize yarambwiye ngo basigaye bamwita ngo ni mushiki w'amabyi. Birababaje. Grand frère ni mukuru w'amabyi, baturanyi banje n'abaturanyi b'amabyi. Wamenyera famille yanjye nkabyihangane, ariko kwita umuntu wanje sheri wanje ngo ni sheri w'amabyi ma. Imagine. By the way guys, hari abantu benshi banyishyuje ko nakongera kubasomera Bibiliya. Uyu munsi ngiye kongera kubasomera Bibiliya. Muri tayari? Muri tayari? Okay. Rero ijambo ry'Imana kugira ngo abantu barisome barabanza bagasenga. Tugiye gusengera ijambo ry'Imana, right? Twicishe bugufi dusenge. Kubera ko abapasiteri benshi abari abanyamurenge, ndajya ncangamo n'akantu k'akanyamurenge ukuntu, nubwo ntakizi neza ariko ndajya nkashyiramo. Franco nari nkukumbuye ariko wamaye ku madolari ku y'Amerika. Je ko ntamosha suko umuntu yisabira. Asante sana. Ndero zihahira sha. Nuko umuntu yibonera utuntu twe. So guys, twicishe bugufi dusenge. Mwami Imana, twongeye kuza imbere yawe tugushimira kuba waturinze. Turakwereka iki gitaramo kugira ngo ukidebone sanse debone vaneke ribebene kivesante. Netayasiri kuko Uwiteka azakubambira amahema mu butayu. Ribebene kivesante. Robo shaka na masika. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hallelujah. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero munkundire dusome hano turahera mu Bakorinto. Abakorinto ba mbere ibice 7 guhera ku murongo wa 9 haranditse ngo ariko niba bidashoboka kwirinda barongorane kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Hallelujah. Guys, let me tell you something. Hari amagambo abantu bafata nk'amagambo y'ikizira kandi mu busanzwe ari amagambo ari nomo. Ijambo kurangiza, ijambo gusohora n'ijambo gucumita. Ayo magambo muyafata nk'amagambo ari bizarre, nk'amagambo arenze. Ngiye muri Bibiliya narayasomye. Yesu yarangije byose ku musaraba, sibyo? Aho haje mu kurangiza. Isezerano ry'Imana riratinda rigasohora, sibyo? Ibyanditswe byera, Bibiliya ivuga ngo ibyanditswe byera bigomba gusohora ngo kandi aho gwabo bizasohoreraho. Mwari muzi ko n'amategeko burya asohora, ariko amategeko agira uwasohoreraho. Mwumve amategeko asohoreraho. Abaroma ibice 10 umurongo wa 4 haranditse ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi ari uhesha uwizera wese gukiranuka. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Noneho twagiye ku jambo gucumita. Yesaya ibice 53 umurongo wa 4 haranditse ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nko wakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara mwumve hano, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranuka kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Hallelujah. Ndi mu mavuta.
guys, ariko uyu mukobwa ndamukunda, harya si witwa Christella? Naranagufuruinze nta nubwo nkoreye back, hita ubikora direct. Profite occasion sha. Nkorera back ishimwe.joseph mu nyuguti ntoya. Aha. Umunsi ndajya mpanga mutuntu tu. No. Hari akantu mu minsi ishize kansekeje k'umumama yashakaga kwigana abanyamurenge. Baramubwira ati sasa rero wamumerewe. Kwigana abanyamurenge ntabwo uri bubishobore. Ariko inama twakugira, ahantu hari nya ujye uhashyirana, kuko ubundi mu banyamurenge bari deep, ahantu hari nya bahashyirana. Niba ari abanyamurenge ni abanamurenge. Noneho abaragiye yinjira mu modoka, bari kugenda babwiye shoferi ngo shoferi ngo nitugera inanza unibutse ndana ubwo kuna nukunya. Ibyo yashakaga kuvuga. No, barakomeza. Bageze imbere shoferi arahamurenza, aramubwira ati ariko shoferi kuki uri n'amaswa koko? Guys, last time nabakoreye staff ya Ndahiro Valence Papi yo mu Cyongereza, ubu ngubu noneho nabateguriye yo mu Kinyamurenge. Muri tayari kuyumva? Muri tayari? Aha. Twagiye. Aha turi iminembwe ku nkuru y'umugabo w'umunamurenge yakubita igisambo hafi kucivugana, gusa kubwe avuga ko atahaye agikubita, ahubwo yahaye agihana kuko umubyeyi hano umwana akamunyuza akanafu. Nubwo atashatse ko ijwi rye ryumvikana, gusa mu magambo ye yatubwiye ati nje amazina yanje nitwa Gipfupfu, umugore wanje yitwa Makire, umwana wanje yitwa Namujongo. Akana kacu rero kahaye kagwara impatwe kubera kujya kawunka nyinshi. Twabalenke ikintu citwa kawunka natwe nkuko mubizi gwahanye inkoyoyo. Akana nahaye ngatekera udutoki tw'utunamunyo kugira ngo ndebe ko impatwe zashira, ariko biranga birananirana. Kajyanye ku musarani kunyabira kananira, ndakabwira nti wakana we ntuzunya. Ako kanya nkiri muri ibyo ngibyo numvise ibintu bibomboranye mu kikoni, pindukiye nahaye mbona ikintu kintambutseho mahushuka, bandavuze ati kiriya kintu ni igiki? Nahaye nkirukankaho nkegereye mbona gisa na Kazungu Denisi. Kitegereje neza mbona siwe, mba ndakibwiye nti rero warusambo we wibeshe cyane, kuko Imana yacu ntizi itsindwa ntizi neshwa. Gusa ukuntu uhaye wibagirwa ubanza witera akanamerika, kandi uhaye umeze nk'umunwa w'itabi. Njewe rero ndi umulenke ndakwemeza, naco kiba kirambwiye kiti nanje ndi umugogwe ndakwemeza. Mba ndakibwiye nti nawe uri uwo munkasha, ubu ninka kunka tugiye kwesurana wampaye inka. Nahaye ngufatira ikinafu, umugabo ndamunafura. Yari inkuru ya Ndahiro Valence Papi, iminembwe mu banamurenge.